Yes, twongeye kubasuhuza ndetse no kuba ikaze mwese mukurikiranye cyane mu Mutsindo TV yabaranze igihugu ndetse n'abari mu gihugu. Tunabashimira uburyo mukomeje kutugaragariza ko mudukunda. Yes, nkuko rero mumaze kubimenyera, uyu mugoroba rero akaba ari umwanya w'amakuru agezweho kuri uyu rero wa kabiri tariki ya 12 z'ukwezi kwa 11 2024. Yes, amakuru rero yacu reka turere kuri inkuru ivuga ko igicumbi uwakoze impanuka yishe umuhungu n'umukobwa ari gushakishwa. Yes, umugabo rero wakoze impanuka y'imodoka igapfiramo abantu babiri agakomereka undi umwe rero ariko we agahita atoroka. Kuri ubu rero ari gushakishwa na polisi y'u Rwanda ngo hamenyekane icyateye iyi mpanuka. Kuwa 10 rero Ugushyingo 2024 nibwo hamenyekanye impanuka y'imodoka yahitanye rero umukobwa ndetse n'umusore bari bayirimo, gusa uwari uyitwaye akibona rero bibaye yahise atoroka. Ibi rero bikaba byarabereye mu mudugudu wa Kabuga, Kagari ka Cyuru, umurenge wa Rukomo, aho rero ni mu karere ka Gicumbi. Umushoferi rero akaba ari gushakishwa n'ubuyobozi bwa polisi y'u Rwanda ishami rero ryo mu muhanda. Impanuka rero yabereye mu muhanda uva i Nyagatare werekeza i Gicumbi. Ababibonye rero bakaba bavuga ko yatewe n'umuvuduko mwinshi, dore ko yari yarenze umuhanda ikagwa muri metero rero hafi 40. Umuvugizi rero wa polisi y'u Rwanda mu ntara y'Amajyaruguru CP Mwiseneza Jean Bosco yavuze ko rero hakiri gushakishwa uwari utwaye iyi modoka. Rero wari utwaye iyi modoka yahise atoroka aracyashakishwa. Yongeyeho ko kandi ko abatwara ibinyabiziga basabwa kwitonda igihe icyo ari cyo cyose bari mu muhanda mu rwego rwo kwirinda impanuka. Imirambo rero yabitabye Imana ikaba yajyanwe ku bitaro bya Byumba kugira ngo rero ikorerwe isuzuma. Ngayo ngo inshuti rero tuza kadasohoka ni munyemerera amakuru yacu tuyakomereze kuri iyi nkuru ivuga ko umusore ukekwaho ubwicanyi ararembye. Yes, umusore rero wo mu karere ka Nyanza wari warafunguwe ku mbabazi za perezida wa Repubulika y'u Rwanda arakekaho rero kwica mugenzi we agashaka gutoroka ariko ntibyamuhira. Yes, ibi rero byabereye mu karere ka Nyanza mu murenge wa Nyagisozi mu karere rero ka Kirambi mu mudugudu wa Jarama. Amakuru rero yamenyekanye n'ayuko mu gicuku cyo kuri uyu wa 11 Ugushyingo 2024 hagati rero saa 6 z'ijoro aribwo rero nyakwigendera Rwamucyo Rusika w'imyaka 30 yapfuye. Yes, rero yavugaga mu mudugudu wa Rusirasi mu kagari ka Gitega mu murenge wa Cyanika mu karere ka Nyamagabe agahana imbibi rero n'akarere ka Nyanza. Bikaba rero bikekwa ko uriya Rwamucyo yishwe n'uwitwa Nzaca Yinyeretse Noel alias bakunze kwita Nzaca w'imyaka rero 23 nawe uvuka mu karere ka Nyamagabe mu murenge rero wa Cyanika mu kagari ka Ngoma mu mudugudu rero wa Kamuhirwa, aho rero yahise atakavuga ko amuteye umugeri mu rubavu hashize rero iminota nk'icumi bihita bimuviramo urupfu. Abaturage rero bakaba babwiye itangazamakuru ko aba bombi ntacyo bapfaga, icyakora kuko Nzaca ukekwaho kwica yafunguwe vuba kubera imbabazi yari ariho rero aharira undi bafunganwe amunenga rero ko ataje kumusura mu igororero, niko rero kumutera umugeri umufatanya kwigendera Rwamucyo ahita rero apfa. Bose bakaba rero bari mu kabari bari kunywa inzoga. Nyakwigendera rero yari umushumba wita ku nka z'umukuru w'umudugudu wa Jarama. Ukekwaho rero we yari umukozi wirirwa ubunza isambusa azicuruza. Ukekwaho kandi akaba yaramaze ibyumweru 2 afunguwe ku mbabazi kuko rero yari yarakatiwe imyaka 3, akaba rero yaramaze imyaka 2 afunzwe kubera rero icyaha cy'ubujura. Umurambo rero wajyanwe ku bitaro bya Nyanza kugira ngo ukorerwe isuzuma. Nawe ukekwa rero we yafashwe ariko yavunitse ukuguru. Bikekwa ko rero yageragezaga gutoroka aho yasimbutse inzu yari arimo akagwa hasi akavunika. Ukekwa kandi yajyanwe ku bitaro kwa muganga i Nyanza kugira ngo rero yitabweho n'abaganga akurikiranwe. Umunyamabanga rero nshingwabikorwa w'umurenge wa Nyagisozi Habinshuti rero Sadio yabwiye itangazamakuru ko RIB rero yatangiye iperereza. Uriya rero umuyobozi yasabye abaturage kwirinda ibyaha kuko rero bigira ingaruka zirimo n'igifungo. Ngayo nguko.
Yes, inshuti rero zacu zakadasohokana haduhiniye amakuru yacu y'uyu munsi, nkaba nakubwira ngo niba utarakora subscribe wakora subscribe kugira ngo amakuru yacu ajya kugeraho byihuse. Mwari kumwe rero nanjye Dani Dash, naho utaha, ciao ciao.